College bun fibro section 4 hakne ka video minta ngan pen I kumno ban download academic card jongga gram sevak kabdai jongga east and west khasihil namar ba kibun kiba kali bat kim ju banaru ya ka tarik exam lane kim ju page code khubor lane kim ju kan mau ban page sene satai te takadau ngashim kene ka por ban tip ya phi itu gibam pat tip adu taru ba ke exam jong kane ka DSC East and West kabdai jong gram sevak ma kadai santrik jong bana April te gitu kiba la tips download na academic card kibom tip te ngelapan I mentah ne kumno ban download kata academic card te le kumno ka website ka link sapo description kadai be kane ka macrecruitment.nic.in te nda pila klik ang tu pin la ban yu I uneu option download admit card call letter te ngan bu direct pada link wan yo download admit card te adep nang tu pada pin select nang ne klik ne office pin ai jongga East and West district selection committee East and West adep nang tu kan mau dalek na download na phone ro lahi then I admit card written examination adep nang tu shibit kan sami hang ne kan la tho eng ne mo district selection Committee East and West Khasihil Gram Sevak February 2024 Kandai Santarik April Arja Rapsan Tesa klik net download dapat klik download day don come back tangi ka first name ka jong phi bade ka date of birth tekan mau bhai ka first name ka jong phi kibun baha ki baba kala kimyo aren marba hakapor ba pendap ya ka first name ki don ki ba I first name middle name te don kam tang you first name ma non kam de full name tang first name te sependap hang tu tes ID of birth tes pendap yu neu captcha hang ne pendap hang tu dan sa klik submit layo ban download masa print ya katu masa page pinyo hang no sentar ban exam tangkan ne kajing pentip nak jonga college 1